TSF long live Oro topa ayu kakung Kokborokno Roman street by masih nơi Kokborokno Roman street by masih nơi Haste hapang tiprasa rengsrengnai rok bai tei ta thungsitun rengsrengnai rokno klaita wan sukun tomungno rengsrengnai rokni khorangno khnaya Hinkhe bwskangni salo haste Gwnangui bon jingnai warning eba damurumung wikha haste hapangno himbotoni bisingtui TSF Angshelo Kokborokno Roman street by hapang Gosiya nangnai sanmungtui manai hatibo Sodor East TSF divisioni luwajung bai himbotoni bisingtui rengsrengnai rokni khakhamung phunuklaika asole koktomathuni bwskango TSF ni bwkhangtui sajaka Roman street ni joba haste Gwnangui no khlaijaknai tomungno hapang khunju khnaya Hinkhe belai joba kotor khlaijaknai asisimia Kokborokni bagui joba khaithani joto NGO thunung bodol society rokno login nagurthini asole himbotoni bisingtui kokasarkha Together kami haisi TSF Sodor East Division Committee initiative nagai tini oro Kokborok subject Roman script no implement engang thnai oro kaisa movement khaijaka sini loge tongo president central ni Somrat Debarma te vice president te sini joton central leaders te tini ni Sodor East Division ni sini secretary Sangeet te president Nandu boroni initiative by tini oro protest rally kaisa khaijaka जों जतन सिगो TSF नि डिमांड 40-50 years नि रंगै Kokborok subject no Roman script by सुइगान इंथं हनै जिनि डिमांड ताकसुब जरा चलिनि तंगो जों रिसेंटली नुखा गोबांमा पॉलिटिकल पार्टी रकबो कम्युनिटि गोबांमा कक सालायखा हाइफानो मुंसार राजाल नुकजागिया जों TSF आइगेबो जों जिनि kan mung borok no tei जों movement khai phajak tabok जों kaisa ketal kesambu hamana 50 years rongoi जों omo movement khai dong jini demand fulfill khai jagya जों government no जों press meet khai movement khai जों one khai जों bisram gan simisini movement changjagai tongo tini जों oro mandai hatini swing जों field jora hingoi जों oro gather khai jaka jini gathering go jini student rok rung srngai rok jini loge pasajak borong ni khadumung no hunogani bagai जों TSF front banner ngai basai tongo jini movement thaglak government khanai angkhe जों tipra haste Gwnangui ta जों jini movement ngini tongnai haifano movement ngai bachini khorang mungsa khana jai angkhe जों step mana nai je जों stride ma da khognai government omono klai sing tama sokthung जों borono one khayo जोंनो sak nai tang thung dani homale this is a sentiment of 16 lakh indigenous people borok sung bai ta thung se thung sini warning omono tongnai te ang sini tipra haste ni NGOs te society te political party hitui tongnai rongno angni rongno bu koijau sini TSF ni banner ro phaidi जों boskango front line ngai front army ngai nirong ni bagai जों joto tipra sa bukung bara ni bagai जों sini o Kokborok subject no Roman script no implement khagan bagai जों sakthari tongo जों nirong ni support bunango leaders thansang yangke public thansang phana
mungsa suge Hinkha khaigem tei kaisa Hinkhe sini student rok ang nirong no koinai nirong no go thoita tongdi जों oro 500,000 gather khaige जों movement to khainai haipeno जों joto student Tripura Haste Gwnangui जों joto student no koinai nirok bo thansa ke sumai baksa movement khaike sini o demand daitino fulfilling na Hinkha khaige boni bagai ang nirong no koinai tei Tripura Haste ni bukung barang no mang koinai nirok bo sini loge support khaiji जों kha khaige nirok ni support nirok ni hamjama tong khangke o demand daitino fulfilling na hinai ambai Kusuro borok ini gathering kana out program. Dinin gathering ko sing 500 plus sing oro student tongo college ni school ni joto student tongo te sini central leaders divisional leader tongo mile gai sing 500 plus Apa hai kuno government kuno memorandum rok ba kuno university ba kaisa boto kuno memorandum rok ya farza ka obna to ye. naiji light hangjak jora rogo sing nu khangke sige memorandum kebang maya farjak recently bo sini opposition leader they sini TSM ni ngbe sini vice president Mr. John bo sakbai thang bo loge thangkha memorandum ya farjak haifana mungsa reply krai government ni hoite जों aro clearly sijago sini o je demand no borok sak nang ya khai tongmani जों nogo laijak tribal welfare bo ngthang जों salaijak जों nirok nu khana जों outlaw bo जों thangnai salo जों protest khaika apro bo जों ta honai sini movement जों borok bangthaya phana apro जों protest khaika haifana taksuk jora government ni hoite mungsa respond krai borok जोंनो contact bo khaya ko boni bagai sini movement जों chengai ni tongo जों boskang ago kilang tongo o movement taibo borok mungsa respond khaya angke Tripura Haste Gwnangui we want the government if our voice is not heard by the government we will be bound to call strike all over the state if not this will be the message to the government जों दिनै सरकारि डिभिजनेल कमिटि नेंगै जोंनाव पुला सें सावै का रोमान स्क्रिप्ट नतै ताइ जों बसकाङो वान सबै दङ नेशनेल हाइवे रक अफ खालायनानै होनाय जों सिनि डिमान्ड जुदि ब्रक सिनि रोमान स्क्रिप्ट न जोंनो सोनिया सिन त्रिपुरा सरनो सोनिया यांखाय जों बसकाङो सारा त्रिपुरा बन खालायै जों हारसिनि हाथाय कटरा जों अफ खालायनानै सालायजाक नाथाय जों अमा पाइ जों नेक्स्ट जों SDM नि थानि मेमोरेन्डाम या फरजांनाय थांनाय सालनै सालथाम सिगां जे दिनै बरं गोनां MDC अमखाय नरम नुखना दिनै जे कायसा फेसबुक सुजाक बर सागा ककब्रक बासा जाय तै ब आरो सुयो जारा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक साना एबा रोमान स्क्रिप्ट न हामजनाके जतन अपदथ थंगै सिनि कक बाय साना थांगे अपदथनि मिनिं कैन बर कथै गोथांखौनो कथै आमाके बसंकै जों 1968 नि सिमि TSF रक डिमान्ड खालाय दङ जों रोमान स्क्रिप्ट न जों हामजागै जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनाय जों त्रिपुरा सरक सिनाय जों सालाय फेमस जागो बतिनि त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सनो कक बांगै वालाय रनानै कक हायके ब आमाके सिका गाबनो जों सेलेंगै जों सरदारि सेलेंगै जों रादापुर पेसआव थांगै एफआर खालायके बिनि मुङै जों बना एफआर खायब्रो जों बना MDC बनि सेमिया जों एफआर खालायमेनगै जों पदमा त्रिपुरानोसे जों खालायो लेता बर पदमा लुसन त्रिपुरा नै दङ MDC बो ब फाय दाबु ब हनै गसिबै आमतेकै सिनि फरक तामनो एफआर खालायया आरो मुं दङ सिन आनि डिभिजनेल प्रेसिडेन्ट बरंग्रां नन्दलाल देब्रमा तै खुमलुं इरिनि सेक्रेटारि बरंग्रां बिकि देब्रमा तै जों फरक तामनो खालायया